slušaj sad. Ona velika manjarola, razumiješ ti? Krcata paprika, lito. Ko će od nas Dalmatinaca iz paprike? Ono, tako ne bilo, tako ne kužina stala. Pire kumpir, umri od glada. I dolazi moj veliki prijatelj iz Ramedu. Sidimo svi sa strane i niko ne ide. Niko ne ide. I znaš šta je rekao? Kaže ovim, Vele, ali ti neš isto. Ja ne mogu, napravit ću sam sebi nešto sa strane, uopće nije biti. Jednoga, drugoga, gledanja, sve je sve ono naša, ne, makar ne. Ostale 24 paprike sa pire kumpira unutra u saftu. Kruva, gdje hoćeš. Satra je 24 paprike. I to litnje dobe. Evo, na primjer sada uzmemo još malo. Zoran Orlović. Satra je 20, pa nema to, nema. Ja kaj, Zorana umriđeš. 24 paprike. Izvio pire kumpira će... Mate mi je dalo oko, mare moja, moje koko. A daš gdje smo bili? Da. Nije nam treba paći. 24 paprike. Ovo što si ti počeo raditi u rani, daj ga to. To je nemoguće, to je nemoguće, ja ošto ne vjerujem sad. Da nisam svojim očima vidio, ne bi vjerujem. Ma izvjeću jedno jebeno, više izvjeću. I na tvoje crne kose, čuo je sam da te prose. I na tvoje crne kose, čuo je sam da te prose. Iđe, a šta? Nema šta drugo, mali konj, jadni može, ka magare bi. Vidiš kao to lemina, metio, montira, ne znam šta je ko, nikad na njemu nisam jašao, ništa nisam radio. Tonči Han me čeka gori, Brajković, znaš koji je bio, ja natovario i treba popet se na brdo. I ko nije više moga pa nistrano 20 metara, kraj go gotovo, slomio obe dvije noge, tri, šta ja znam kako je mlad. Ono Arleće, ko u kaubojskim filmima, bum u glavu i gotovo. I dvije one kutije mina, moj sinko na rame. I do gore. I mene Marleo Stanić pita, kad sam došao na vrh gori, pita me, kaže, Vele, ko je nosio mine? Ja kaže, ja, mora sam doni. Kaže, gdje je konj? Ja kaže, ubio sam konje. Ko je konj? Aha, spasa ja, šta sam, kod ruki šta sam konj? A šta sam sada je? Ja ću oni... Tri žene, triju nacionalnosti. Da te prosre. A šta se sada je? Tri žene, triju nacionalnosti, muslimanka, crnogorka i dalmatinka, koja će na najbolji način sakri novac od muža. Muslimanka kaže, ja ću ga staviti u knjigu. Crnogorka kaže, ja ću ga staviti ispod motike, a dalmatinka kaže, ja ću ga staviti na stol pa neka ga takne. Jedno jutro iđe žena u spizu, dočeka je jedan muškarac i pita je, gospođo, imate vi onu stvar? Ajde, dobro, ona se naidla, ošla dalje, ništa mu nije odgovorila. Sutradan on tako isto dočeka. Treći dan ona kaže mužu, dočeka me ovi čovjek 2 puta i pita me ima li onu stvar? Kaže, pa šta mu nisi rekla da imaš? Dobro. Treće jutro on nju isto pita, imaš li gospođo onu stvar? On kaže, imam. Da ti imaš gospođo tu stvar, ne bi tvoj muž tuca moju ženu. I dođe ona kući, iščupa muža, veliki skandal, rastava braka.
a gledaj gore. Ima doktor Petković je i bio prijatelj sa veterinarom starim Imućanom, a ovdje Sinokoša je bila pod vodom. Ima jednu malu kućicu, tuda je držao motor javu i tako su veterinara toga zafrkavali u gradu da vozi uvijek prvo da je zavario ostale brzine, jer nije znao voziti. A bio je ovako zrikav, gleda ukrivo i tako. I on se razbolio i dođe u Martina Petkovića da ga pregleda i Martin slušalicom ode prsi pa zada, sluša pluća tako, pa ga tucka ovako, čini on čini i tako. Ništa govori, kaže on, a di te boli? On muči. Kaže, pa šta te boli, di te boli? A veterinar muči. A kaže Martin, doktor, pa ovo što ja kažu, di te boli? A on kaže, kako ja znam živini, di je boli kako ti ne znaš. Živina ne zna govori, ne govori nije tebi, pa ti kažeš da me boli. To ti je to. Ali kaže Petković, kaže gospođo, evo mu ove aspirine i neka pije 3 dana, ako ne bude uspjelo zakojite ga. Jer tako veterinar kaže, znate? Za živinu, je. Da je zakoje. A Petković... Vilu maju na reše, prije bio je obavezno rentgensko snimanje i onda dole je bio stari dom zdravlja na Marineti i sad iđe redom, on ima običaj aus BO, znaš, bez opasnosti i sad dolazi mu jedan koji je bio plućni bolesnik, znaš, i on je prima pneumatik, zrak i kisik si mu dali povremeno. I sad on njega uvatio, pokojni Petković je volio ovako dirni, mlado, žensko i sve, on njega pipa, kao, a di su sise, nema nigdje sisa, što će uvatio ga, nema u njemu VR duše, razumiš li? A kad mu je došao jedan brejani bulsa, kašije, nema, umri rope i kaže on njemu oštija, ajde dođi. I došao on njega pregledaje, a kaja šta je? Kaže doktore, došao sam na brzinu, donijet ću drugi put. Kaže slušaj, ajde onda kupi, donesi pišaku, kaže za jedno 15 dana. A brejani pišaj benti, gospun napunio demejanu, bit će od 20-30 litara za 15 dana pišake. I donio, razumiš, on kaže Mileni, kaže Miljana meti to tamo, znaš. I kad je on ruča, on kaže donesi ono što je donio oni iz Brela, ona donila i on prova, kaže a ovo nije vino, ovo je pišaka.